for kilala ki derunishi mo Yesu Krista raglazana pete ke lusiawe mo pete zeliwe 제도 결쇼 기후 하도 배때누리 니부부누 보자부자 예츠리 서로 배때부누리 대자물이 티나 보자츠리 게디우 게자 시에시리 보체 디오 아니부 게차치 게디치리 디기제 니 보자누 니 니리지 보자츠리 게디우 게자 시에시리 칠리코 누부게저 노에 자조 운고저 아토고 츠시야 느비케 페뇨프조 시 얼프리 인케 츠치야 케 페뇨프 노 자자리 오 케즈리 찰리쿠 히티냐 켄예 켈리라도 노 자자리
给么节目，你别么西啊，给这个啊，给我理解，是啊，给里边那个字条嘛，提给不没发得到。那么节目给么节么，给这个只有只数么好接，给出个了，给我哩掉，只数给咋么好哩？我给这里可别跌的收入，别跌的收入，只数给咋么好哩？我哩那了，不对个是，现在他的给你了没？Gergito gemasato yuko nibu yuko tie hanibu gesetali gemasatali grupo sedi yuko gehu sedeli de no jabise sheke shoko pete sheke lishiliji anibu yuko babato gevi ti soja gemasa ho sedi yuko ntajanguli nedi ti dozo shiri gemasa rusoki hanula voli dewe anibu no japibie workeli pete horitsu shiji anibu yuko keba vodi pale pesu shmodi potiki vi yuko
ke vorti kizo shiri ko haidi heto he meri ko sedi heto he ke le me je ke so sedi ko tipe voya deri no puti ke vibi ko tsike pati ki ko bu phale men no shiji ya ni pu toli mo ke ta ko ke va vo ke wa ti ko no ke so va she ko me po ke je tsi di ha ani pu a ke hu hanu ti do vor ke pa pette ko la amejima loya we ani pu ko vor toli ke re ani pu kiti ki nunu shoke ba ani pur ver shoke to ani pu ke hura punu zo shiri ke pekro ke to pette non ta jabe se mi po ke zer zeto ke le shile ani pu yoko tie ti so hanu ke mesa ti so jat poti ke vi ho ke hu hanu nu do jele di to pa ke ta ko lari hi me je man lo ya we u me se nu u thau nu ke so ti ho ani pu ta do mo ki shi no u se she ke le shile je ani pu yoko teme kekra kikru kekra lerdi hiko keze kepele kikru boshebe hiko kel hujorli hiko kikru kese ani pu sige chugunu hiko kekri kri di hiko sidi hiko vorti kersokinu ba deri nipu hiko nkino tajangu kele susue keze poe nkino tajangu kele susue me po yari shepe viwa ya mo no ani pu kel hu tigi ke tashme zo shiri ani pu tajawe su lari ani pu ke su kel hoba ni pu sala taja ke tu ke cha su sedi hiko pette gori tsaje ani pu ti do ler ke ba ani pu ho me ke shekenri shedi vorba mo kishi ani pu no zo fa krisha u ke shekenya tiri shepe zisha sedi ubu unumene di la ke le sha tena ho me zo pu me je ani pu he ani pu ke pu zo le ke mo si ke chen me ji ho ri ni mo kishi ani pu si ke cho ho badi ler ke hu ba li ro ni pu no seseri ergi shete no va pi shete di he seseri khapen pele she ya we ani pu he ko ko to ha nu he ke pele ki ku ha nu ke sheken ri se di ani pu vor ke pe ko le ke mo si ke jiri te me ho mi ri ba ya ani pu no su ko ha zo chi ro she ani pu u ke sheken jari she pe ze she si di u bu sho ro pe si di yo ko bu ke se di ke pe ko he ko ni la je di he seseri khapen pele she ya we o ni pu jisu he ko donu ani pu ke se ke je ke se di u zo pro u me je ha ko ri pu zo le ke je si ke jiri tu pu di pra me hi ke je te mi ri ba ni pu no so ko ha zo shi ro ko she ri je re pi he ko ke sa la le mu si de mu si di he ko di ke vi pu be ni po me po nu tu pe lo ya de ri ni pu pir di ze ke shu ani pu po me si kri ke je he ko si ke je ngulia no sa la ja pe se ani pu te nu sho ke pa ki ku ko zo shi ri se she di ubu ngi no no me ti la ke le shi je he ha ko ki ku ri ka pen pe le she ya we ani pu hu ko ti do ani pu he tu no ke krari ka pe se u class nu u ke pa tha me ko pe le she u ko bodi ani pu nzen se ko ke pu di u ko ni ba do ha ke ha zo shi ri ani pu he tu no ani pu kropo uza shepe krisha ki kropo ani pu zape uza shepe krisha ni pu no program hon research no city ubu how shakeli ginu kepele zatiri tepele kepele zatiri ubu unisa kolege to be utrono gori tsaje ani pu hoko tie hoko hadi gerso posie popodi ani pu shobodo no japese uza sheke shepeteri tsaje no que se tali sheke shoko sheke to gozo shiri tsaje hoko que se tali ginu hate ha te pel helia ani pur no se di hinilia sala no japese tali sheke to que puzo shiri tsaje le shiri zero ni pu que sha ta sheke to fuzo shiri kapien pele shewe no pokrohile que sezi que je bobu que sezi le ni pu no que te pu que kori khasha potsa si di bobu que sharita menon sheke le shiri zero que tole she pressure to zo shiri kapie pele shewe yoko que tole she perke shu rne le liro ani pu rne menon le liro pu tu dir ne le liro di que pu que du bobu te shi jesus ri siroya no sala ni pu que tole she perke to zo shiri no pokro hi sheli di bobu
permanent shakeli shile tenya dihe hokwa kapien pele shayawe nipu gerso hawala mary ke shepete nipu ke seke shiri traffic ko shiri kishe ke message ya ke shiri nipu taja ke tu salano jabise me popo ke tse pre shakeli shile je zero hiko ke pu ke nyo shala ke vonu zo shiri nipu no jabise he pastori tsedi podi pu gori hibu si re mi ke je ko lari he mpesiwe ya no jabe po tsele sidi pu she ke junu hiko ke nyo ko bu ti pri hala menyo di ani pu di pu gor nyo le ke dola ni pu no hiko ke nyo ko ri ko hisha zero pu ke ke to zo she ko hisha ji ni pu pette go kapen pele shidi krista ha le ke za no shashwe amen. Tiki viola, che tece capire che pegnova sia. Questa che cruza do haunu, che pegnova che crea mu, a che cru che crea go lekasa, che sala shidi, ni pu tece che quali lo bawe. A chi di ni pu tece che solida, a chi di pu che crea recra hulida, a ni pu che crea pu che solil ho temu, a anu petese che libie posa serio. I che c'è tali ho a che cruzedi che libi che per nuove cesero. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, but you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah.
Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, don't you get shy on me, lift up your soul. You've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Thank you. Vichu ketso seno achodi mu viwi nyego japula nyego peziwe ki kru ke zedi japut se gasha ki deburi uni mu zivishi ke penya fu bovo gato tigon ri nyego ki kru gino mu nyego japu gino zapu za yetsali thena Krista ur hageli uzana vorga ba pettego ke lucia mu zelalia we chedo ugo donu rosomi mekini vorga ba so hari sisha Ringma Baptist Church ko himanunu dikon mu dikones segaba mikinie chedo vor kersono ke pekroba mu vor ugo donu ke bala unidi unie zelena nye za kesor babo se thasudo mo Mr. John Kent and Mrs. Lucy Tepp. Will you please stand? Yeah. Thank you. Ke puke vorm hedi mu program nu ke bam hedi chedo patho ker krabo musuliro child dedication tiu September krawa hase ugo family months di ke kershonu ke pekro mu ugo ke chanuri tikru var ka pekridi ke huse debade mu ke huvorde mu chedo child dedication ti hawa pi balido poti se pechali ke dola mu ugo hichugori keri ke balanu Teza keseliro ke thodipo pressure idi sino ugo ke chati bagile so achudo ugo khor kadam hoja ke thodi pragawa so hachda do Jeremiah po pengunu pugaja ai njo vanunu nri keliem hoja nside isi jiu npenyo keliem hoja nchke mesalite nbu si go ki sietse ke simie po chtiodi petolide isi English nu sa presodo
Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. You see. Ke thot dia hau, ke penyo fa dia hau ha Jeremiah, si ki siu ki vor. Mu thi hau zo shiri ke thot dia hau ha. Ur chka sala bawe. Njo vanunu nri ke lim ho ze nsite. Jiu npenyo ke lim ho ze a nchke me sali de. A nbu sie go ki, sie je ke si mi pochu dio di npet tholi de. Verse hau nu je do mi krnyo chudi vor ka bago ke krimori unyonyo me soru. Se dedicate to the vor ka bago krnyo ko lape ko di mu pette ko lari sazo deri just se ha ko ha se ugo remind salasia 3 reminders about children and their lives this morning. Poliro kirioliro God forms us. Kepenyo fe uchshe, you see. I formed you in the womb. Njo vanunu nshilete idi ugo chido ketdi nusili. Chido dedicate chido gaba unyonyo ko la chado gaba misuru ha ko ha. Kepenyo fe ugo chshewe ugo hishewe. God has formed these precious lives. Chakenu God knows us. Uke penyo fe usitiba. Ketodi nungula ke liye I knew you, you see. A and see. Idi pusha. Kepenyo fe unyonyo misuru ha ko ha. Si tiba we. God knows them completely and perfectly. Musuhari sedi. Mikronyo ko chelasia. Kepenyo fe ukiri unyonyo ko sipe vigo ke suhari le lasake. Just so mutelao. God leads us. Kepenyo fe uchat thasia mu uket dalide. Ketodi nungukile. I appointed you, you see. A npet tholite, poe uke pet tholite, uke dalite. Musulanu poe uchat thasia. Mu uke meresa. Mu ketodi nusikile suhas. Nu uke meresa. Kepenyo fe unyonyo mesuru hako ha. Chat thasudo. Mu poe uko ket daligeta, uko kiligeta suhari pelewe. Asala Teza ko kesudo ko mesuru ko kesudo mugo ugo bu hake ha ke 30 kholiye idi stage nu thalidi ugola chakile swachudo mu chakile sie ke huzanu nu ke niza si yobo se ugo cheke se swari chudo we teza kesudo mu nigo kholido mu keriu liro Peleriano Meyase, daughter of Ajabu and Nsungbeni Meyase, ni kholido mu Peleriano Meyase Kenyefaliro Medokonyo Hyoka, daughter of Tisojase and Tejangunyo Hyoka, near Haki Kolidomo. Sefaliro Gekresinyo Gacho, daughter of Tejasetyo and Vimesano Gacho. Diefaliro Vitsona Kin, daughter of Albert and Centinaro Kin. Pengufaliro Siesino Nakro, daughter of Kenisezo and Zubeno Nakro. Sorufaliro Kechangunyo Kense, daughter of Ajao and Rokotunyo Kense. Congratulations to you on your newborn, and as I pray for you, this is the word of God from the scripture. The word says, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. May God bless these children as we join our hearts together this morning to pray for them. Jido kezidi ugo keze vor gabago petego kezidi unyonyo misuru hako hala keze metsoke chatselin ba musesinu apo thelao chusudosla vor gabago peteri kenur hedi unyonyo misuru hako haza kezudi ugo la challi me keze ke chatseli do we
ke Korean together ke masa ni pu Jehovah che do poti ba do ke masa po ma ke re hala ke thezie nzi ya we he go che do ndi no si kilim hi di no e he hin nyu nyu ha kwa chse no e go si ji ba mu no e go ke dali de mu no e go se vo do ke za hem ke pele su ha we mu su hala no he go che do the ja chape kribi he nyu nyu me su ha kwa chi ya we so pu ki cha ti zo shiri ro fe ki cha ti zo shiri mu ni pu tenu no zo shiri ni pu we se mo sho ka pe te no e si ji ga bala ni pu no go va pi se ji mu che do he nyu nyu me su ha ko ha bu ke me sa chu no vo ri he go bu ula chali ki vi pu tingu ki le ha hala nthezia hego ugola zogamo ukrunyo gori khabiem pele pe krisia nipu no jabie ukrunyo go reach di ubunu unyonyo hako ha teke ri seriously givi mun chat thaunu nipu ubunu unyonyo hako ha rgo mu pe thasli givi no jabi me krunyo gori tsaje henyonyo hako ha bu ke vi ke shosi krilie unhi chununu ke me tho mu ke za cha hako hari sikho kili di ubunu nipu chaunu me donu mu cha thau nu lu ke le nyu nyu chu che ni pu no ha pro ke very se u chu che si di u ha pro su ha ri se di ni pu se se ri ja pu chu ke le su ha chu che u go bu pi chu she ga za hu nu si tu le mon ke khit si tu ke le nyu nyu chu che he go che do ke si di ja pi he nyu nyu ha ko ha mu ik ja pi u ke ku ri chu ja u ke ku ri chu ya u ke ku bu nse u me cho chu le mu ke pelle khpri ke ku ke tho chu di ni pu u bu nu ukel hul humenyo pie ke hulari mu he society lari theja chikle swachi he go ke zedi che peleri no zo shri khabien pelesia medo konyori khabien pelesia ke christinori khabien pelesia vitonori khabien pelesia csc nori khabien pelesia ke changunyori khabien pelesia we ke hubri he nyonyo mesuru ha ko halanu theja ke krunguji ugo khabien pele pe christi jesu christa he ke lakli uzana chasia we amen che ke husunu ogola za si yobo ka preso do mo telano peteje das review che di ke cha ti sevo ke ta so chudo Junogo dedicate chalakiliti chocolari kepanofo teziesha. Sirotiengo ke chatiu balidado. Tiadoro ke chacha ke meye ke neba salananu ke terrordi chavolido. Ke rio liro to be kebakim hedi a presido. Nagaland State Disaster Management Authority Department Haula Chado. December 2005 Tiki India Sarkariye Disaster Management Act 2005 Tejohao Kasha Mu Hao Nunu National Disaster Management Authority Prime Minister Bu Taze State Liro Chief Minister Bu Taze Mu District Koliro Deputy Commissioner Ko Bu Taze ECD Hakere Henu Sherry Siro Temie Ke Kirkele Nunu Ke Se Ke Bako Meho Mu Kergo Mhathochia NSDMA report nu ngukelie Nagaland nu disaster ze ke seya ke chakoliro ki she ke cha theme zdi mi bu pe ka ke wa ti kre ke re mu perker ke che kem he ke ko ti so ke cha drought hako ha pekrayasi che themo hosheliro henu ke pe kala theme utivo ke ta krapi mu che ki unko chadiu nuri tir mu themela theme se ke ta uki vawa keta mu ke peka ze ke seba ke chanu ke ze ke panofozie fke isi ke chacha deba mu asa ko prashidi uko ke ze di ke chashali dwe ke rio liro ke panofobu tir ki ye ke ta kori ke khasha mu ki juri che ke meti she ke to la chado
ke niu chi the le nu ke pe ka ko la the me uti vo ke ta ko ki kru ko la cha do zero ke me je ke ba ko la research ale do NSDMA department la cha do ke penofu ke si ke le the ja mu ke go ma tho khashri ke jamie ko bu mu ke rienu thadi ma che ya ke ja ko la cha do u nagami bu u ki juri khile ke to la cha do city chova NSDMA department how hala no ne pete ke zedi ke chashli do siro ke khe he ko ke penofu no he ko steba ya ke chalam pe zile hake hubo ke shinu zo shiri no he ko krabaya so he tash ke cha he tabi zo ke cha do he cha mo zo ke cha ni pu no so korisi ni pu sala he te ze yale no ma porisi ke mo porija ni pu no mo me jiri he ko kro he shidi je do zo shiri he ki he me je meloya ni pu he ko ti te zo shiri ma ke re ke cha ze ke seja por he ke kri di vor pa kawaya ke cha ki shiri temenu shiri zadi shiri mi bu zo shiri ti krekere siro ni pu ti so ha zo shiri ni pu he ko ha ko hala ni ke me je ke le ti rini si zo shiri no he ko khawa mo ni pu sala he ko pe sewe no he ko ste ba ya ke chala ke pa no fa no me je di ti bu ri ke ye da mo de ri ni pu je su he ko bu si di mo ko sho mu liya ke chala pe se he ko bu sa ko no ni pu no he ko kro hi la che he ki jeri she ke me ti she je ni pu he ki he me je me lo shwe ni pu ti the pu ti ha ko no ke pe ka ri ze ke se di me ho me uti vo ke ta se je ke ta ko ki ku ko ri la ri he me je me lo ya ni pu ki de pu ri ta nu tso fa mu ni pu nu sho ba to shi no ngo me je di ha ko ha ki ku ri kro hi she je siro me ho me ha ko no ri ni pu ke me je ke cha se zo wa siro ke me je ke cha se di ke sho ke njuri she di si ba to no so ko ha ri kro hi la she je ni pu no ngo me je di kro she je he ke kre ke pa no fa no ngo me je di siro eko krohishedi ni pu department ke semi ko zo she krohisha ukobu nkinu ke si ke le ngule di ni pu ke rieshedi pd krohisha mo sho ya ke chahanu ni pu no ke si ke le ma si chatha ke vi tedo ke vi se di ko tsashedi kroshje ni pu sio he ko nki he me je ma loiwe no he te miri krohishedi he ko bu he venya ra ko no timu ki jan ha me nye che pe he ko tsike sha ha ko ha pe krusedi nte zile ke to ni pu no he ko kroshje no pusha ni pu he ko bu ha to ha ko ha pe kruli di sele che ke che pusha deri he ko si ke che ko so sheri pe ka pe ro wa di ni pu tembe ke mi ke che ke me je ke che ha ko ri ko so wa ya mu ni pu no me je di se ko no he ko cho he ko ke jo va she che deri he ko bu ni pu ngu ke le ko lan te zile mu no he ko he she che che do zo sheri he por hi ke kri di vordi he ko se ke ba ha ko ha la ri he me je me lo sha nke krori cha she di Jesu Christa za no ha ko pe te he me je me lo we amen keniu li ro siro ABCC krodi ke hu ABCC krodi ke hu te che do sh kereta tha kereta fa 2025 ki ke hu ke to la chaba ke to nunya grupo prayer committee ki chatinu khasha mus ko sedi ke zavo shdo prayer points ko pacha ko krazaba chala no ko ke zali dinu no sedi chavoda do mu neko peziri neko january bada deri lebadi prakeshu lebadi ni meseu no sedi chashaje pidi potela no bacha ko bunu no poti ko bu vi mu mene badi ke hule ke to la chaje isi krodi ke huti haunu ABCC ke hu kribodi ke poko che perhila ke le tipo chele ke to la chaje isi phi hatsati ko bu su shile ro sisi ro hanu bacha ko bu de ke pu ko la chaje ke so ke hu mu krotse ke hu ko nu teza pe thopie ke ba ko la chaje saniha ni ko peziri su le badi sani chaje siro haki ha baza ro ha ko bu nu potinu kishikini ko nguli di se ke hu mezali ke to la chado krotse ke hula ke penogi ke hu ko se mor shoda do sala ke hu skolari chaje isi siro pidi talanu baja ro ha ko bununu krodi ke hu tiu nu hu do pe tho ke shokola chado mu hau krazaba salanu a tubi ke ba ke medi prakeshdo
committee ke kri ke chakoliro planning committee, accommodation committee, sound and multimedia committee, transportation committee, medical board, sitting arrangement committee, mass committee, decoration committee, volunteer committee, publicity, promotion and print committee, water supply committee, reception and registration committee, construction committee, worship and music committee, prayer committee, documentation committee, electricity and sanitation committee. Committee ke kri ke choko krazade deri ni ko peziri choko la chashache. Sisi gallery gi pesogi ke bakoro ke huira kochije nunu ke hudo kochije che peze ke bau bu potit tuki chitsili ke to la chashache isi. Sisi telauro ABCC te prepare tebu Vishro prebadi vo poti zolikatola chaje isimu kezha ke shekim hidi uko tsewa pete ke zedi ABCC krodi ke hula chala ledo nipu bese chedo so shiri no nunyari pe he ko tsashidi he ko bu ABCC krodi ke hu hawa he ko motso vor ke sha hawlari chala le ke vie ko larin teze awe nipu nongo me jidi he ko me po bo chakro hi shije di he chashia he ko me po jo hanu he ya ke ni me pre he me se bo ba pre nipu he ko bu no potiki nipu ha ko ri visho robadi vodi selika to lari chashia Poti ko bu vi mene mune po he ko bu no potu chidi ke he ko do no so shiri ke zevi ke nu si ke nu reba di vutoli ke to rino he ko crushe prodi ke huti ha bu he ko me po botla chepe rila ke le ti pori che ni po sio hanu vordi de pushe ke to nja pushe ke to me ko ri kapiem peleshia ker soti nu krote ke hu ko ri bato ni po pori ke kredi teza trope ke bako nongu me jidi so ko ri krohishe di ni po hen ki he me jemelo shwe nipu sio potiki he ko ma poshiro ki shikini rise mo shoya ke chekim he ki shikini ko he ko bu potiki nguli dino no sedi mhamme zali ke tola nongu me jidi so konori he ko krohishe krotse ke hu ke panoki ke hu ki ko se mo sho to nipu me poribu pana para ke chiri chede he to pisha kha porisho wa he deri nipu ha ko pe te ko no he ko bununu he ko nu potu shidi ke sedi nraso mu ha ko habu potu shidi khashili ke tola no ke penoki ke hu ko ris ko se krohishe nipu sio he ko poti ha ko no nipu ke hira ko che ha ko se to ti ma chape ze pije shitsole mo ke che ke kraje nipu deri no so ko no so shiri potiki ha ko bu potu ne vorli ke tola chiti shitsole ke tola no me je di kroshe he ko siro nipu committee ke kri ke che ko sen pelesha por hi ke kri di u krotho ke kri committee ke kri di ma shoto vo ke ucho ko pete nipu hen ke krocha pese ko sritsa shewe siro nipu he ko ke zedino no krodi hanu vozoli ke tola nipu na ke shroi pe hetsa hebu hon hin nuri potu chabadi nipu vodi ha ko ri tsole ke vino ke kropi he ko tshe me popo chabu vodi hanu the jangu prekele she krodi ke hu ke to ha ko halari he ko me je me lola shidi jisu zanu chashwe amen siro te ma ke ngu ke chati bale to mu lo ko ni ko pezi ko le to mu ke ngu ke to la ke zedi ke chachala le do he ko pete ko chekesh muste ke ba ke panofa ni po jehova he ko nke to de no silia ha pete ko nkinu vor mu he ko we nviese ntsala ke ba so isi he ko te dori ma ke tsa ke duzo shiri no se he ko tsekesh ke du bori se ntsala shto di voria no ngu me jidi khashto ke ba me pete ri kro hi shje he ko kha ke she ha ha bu lili ke vi ro so po shli ke tola no he ko me po cho kro hi shje siro le to shto di kro ke tha ha ko halari in pezia pana paramadi nipu uni sedi in le to shsha ke che ha ko bu te jang preke le shje khashto ke jas ni ha ko no ke te ke gu se ba ya ke che ko ri nipu he so ko lari chaya we ke si ke le mu nipu ke me zo ke me pri pe uts shje ha petela ke tezien ke kroi chashiri jisu zanu ha ko pete he me je meloshia amen
아까처럼 레서 to take care 소nu 소누 프로스다 아 그처럼 to take care 소루 그래로 그소쿠 계속 그소쿠 보는 뱅구 뭐 그소쿠 뭐페 뱅구는 세레디가죠 계속 보 스세 볼 어베 데비 뭐 루스트라누 보루 스누 파타켈레메 보 보사 디모티오 츠보바 보조아 주다 메페디 게 벨레가 타프포 데리 포포에 그릭 메 루스트라 무 이코니아누 케펠레메코 배터리 디모티푸 베비 피야 폴레 디모티부 포제토타 느다 슬라 포부 포제레와 스타테 루카바 주다괴 포포에 그릭 메어 게체 시카발라 ukorve erna konu kevoki Jerusalem nu apostle ko mu piche ko pepi kele ko pe kepele me ko ki pudi ukobu sugo chezele nusha sala ki hukobu kepele nu meti sakole jiu di sonye teme kra kechele sis me fe pengu nunu sere dikazo kisotilo Paul mu sila une kacha che mu chilipe ukapanafa tseba mu kedeko une ferneba saki kyu kisha kemerie mapo chavorta mu kedeki medzako shekeniwa mu kikako sheheparta jiu kedeko pagor prada Kidiki ke feu troseru ki kha pate krepe ka thangu di ke de ko pate tate he chele di bo je chazube potho po dukriwa to thata deri pol she por he che di se non ton peche heje he ko pate ha ki bo prezo sisha Kidiki ke feu mi chale di tale mu per krukru di zu Paul mu sila unye mozunu jida sese po unye ze chazu prale di se kajane akala le katola gedi bo chmoro shoga si te unye se po ki nipu jesu pelele si te nori mun ki nugori kalale to si she sidi unye nipu de pe po mu po kinu kisnu kaba pateki pusha sazatilo kediki ke feu unie zavo unie erzaf fuko pate krawa sidi po mu po kikru pate zuluf mahaleta siro po unie ze po kinu vodi kachape unetsa po mu po kinu ko pate uni pita po ukapanafa pelele katala choketsom keto die premenyo kasla bezi ami ugo chayo mezidi vagata sandin hie reverend chalie Pakachoko ker pengununu chadie sekazasha poliro the danger of distorting the gospel it is poe sekazasha kenniuliro the responsibility of defending the gospel chaseu the wisdom in upholding the gospel modiulio the sensitivity to others for the gospel japuketsunu chahe kerchokro bose kazasha mo po verse sere pengununu po thelachasa Pakachoko ker pengu verse ser pengu mo sosiu ugo the continue chlavodo pese chu chagazala peteu promode deri ugo the zeus follow chli mechezo ugo Paul missionary journey porve missionary reve se bagajasu ha siba poliro akeri uliro
마가초고 스케르세 뭐 게디에 하기 능물이도 니고 칠리기비미에 니고 저 우고 UBC 딜리누 대체가 바고는 니고도 뭐서 투리리비호 우고 노트스 비모서 비리리비 아살라노 프로젝트스데 미셔너리 저니 케니올리로 마가초고 케르뱅우 세레스루누 케르테타 메페키니에 킹울리도 뭐 수하 우고 티에 케푸디오바 missionary journey seuliro thirduliro magachoko kertha mefe sinnu chapter mefe po katso musu siepwe revese rom nuvo gata su hangulido salathie missionary reveke new second missionary journey su ha sededa dio kepu gejunu muthie kepulien naga chu liro kejoko liro lessons from Paul's second missionary journey Paul missionary revenue chatha ngukili kropo ke pusna tha thi outline uliro hakim hi verse series nu hidie pu hakiliro Paul mu Barnaba unye ki decree gada su hangulie mu theje su ha babo mohosodo verse sosie chapter care suru ponunu pengu hakiliro Timothy join mu sila unye ze ke krotho ke liye mu unye ze ke peza ke liye su hangulie verse sorunu keragi mohoslioro pole troanu posium hobongu keza mu po kegeda ke penya fa po kegeda mu po redirect sa kesa suangulie chapter ke verse ke ponnu ke pengu hakiliro Lydia mi ke java boy ke penya fa pelegilie jeringulie verse ke soru nunu me fa ta gi mohoslioro pol mu sila unie ke dikinu ke dietsa ka ba suangu shemu thelaunu chapter ke soru thelagiliro kidiki ke mo ho jailerwe punuki digile jengulie section kiriu nu Paul mu Barnaba unye ke dikri geda ke nur helimo geda theje haw ha mo hosna ba chapter ke pengu seresur nu hidiepo hamoja Antioch ke hunu zure geta haw ha se diechdi themigo ke pelimego donu division bo pada mori conflict bo pada mo haunu zoshiri conflict pola parkda so hangulie mo sohali ro conflict hawali ro Paul mu Barnaba unye kenur heli mogada kiri bolaga ali ro Mark zedio muzelho zelho ikida Barnaba li ro Mark zedio ga so ha puda Paul li ro Mark John Mark ha zelho ga pose ke pezal ho ga so ha puda musuno ha unye di ke dekri phigata uni ke lek phigata so ha ngule mo ha reconcile salale mogata po ngule Mark ha subaga mo kidi bolanu unye pose diechdi unye donu kenu hele motaga Mark mo hoga shiki poliro Barnaba cousin pode go ha kolosi go die ker ponuri ngule sie Barnaba mo sol unye assistant se gavormi po ham hoja go makase go ker ke ni nuri ngule poe kidi bochsudi pole pozen modaga gaza wa ugo pochago ketho die nu zo we met zedi reason ko pet zedi ngule mo morisi le mo deri uto teje progovonu makachogo lesunu teje progovonu haige zo ko guest livi poliro poe Barnaba e pokazunu gazala poe Barnaba leadership su ha poni goda mo Paul leadership poni mo gada sigazri livi mori po reve gazunu reve pe chagazunu teje tiu no reve pe chattuya mo reve chaya gazala poe pongi gada mori poe chupuki tati mezi ko ini gada sigazri lai livi so sie reve missionary reve chagazunu polakere group ni gada su lai livi mo sulanu Paul mu Barnaba onye tonu ki dikri pargada so hangulie deri sunu ugo teje ngokile so haliro Mark Barnaba e Mark zeda mo Paul e Sila zeda idi unye reve krigida teje so hangusha hanu teje hanu lesser ligivi mu ugo ti do reflection second ga cha uli ro God works even through conflict and disagreements ke penyo fe ke nu si re kada tigori se hachsya Paul mu Barnaba ini hanya ha japu sege janu unye javi sege jami kinie hanye ke khoda ke vada
kinu heli moda mu Barnaba mu Mark unye chapo vada Paul mu Sila unye chake krita dia vada deri how halle ga chiki missionary journey po suffer ga hunu missionary journey kenye suffer ga so hangule from one missionary journey this conflict gave birth to two missionary journeys one Barnabas and Mark and the other Paul and Silas musla kenu heli modazo ke khoke vadazo derim hakke vi bo pargele so hari weleli viwe Christians don't always agree sometimes problems arise but these problems can be opportunities to bring out something better uke hu UBC ke hu je moho ke vono zo shiri sede ke ri ki zo shiri ukrnyo go sedere sedi sede ke jasi ke jeri puya homye u intentionally question se kada si ke jeri ugo siba deri ukrnyo go dilegi vi se ja puchu do di u intention un me sadi to ka sha hono phakere mu opposition mori misunderstanding je ke se zo shiri sede ke sha hono uke hu hawhari vike chawor ke le so ha le moligen jowe romi ko tha me fe tha nungu ke le siro uke penyo fe khre ga ja ko pom har hala ki ke le ko la zo we ke hu pori ke hu bo chashiri udzevi ke vi la zo ga jo we sibate le sin all things God works for the good of those who love him mu Paul mu Barnaba onye ke khote deri sunu missionary journey ke nye la par ke le unye ke khoga vagatala nu zaputsemode ke pelenu thatsegada so achmo de ke ninyeri uni thu uni chawnu zaputsevo gada so anguliwe salanu ugo hawale sheke ke penye ve ke nusi regada tigunuri sedi we u khabye poliethonu mu pochseli ro poe usela soya from one missionary journey this conflict gave birth to two missionary journeys teje mohozne gaza chak kenyuli ro chapter care suru ponunu pengo Timothy Paul mu Sila unye zetyo kata unye medzi kata teje so hangulie Timothy esuboga Timothy liro ugo catholic ka sa moho ki he is the first second generation Christian mentioned in the New Testament kepele je kepele mie apostle ke krigolor petri uwe ke richdi kepenyo fasigilie Krista kepele no pargile themie dei Timothy liro second generation Christian mo New Testament no ha popu kere tho pozali ro kepenyo fa rugaza so angule poe listrano siagaza themie po pojoe juda mie mu popoe Greek mie mo ugo ma ke chogo kersuru ponuringu kilie pojo Eunice mu po jo potsava loi idipu poe pon hichununu pojo mu potsava kepele lano pon hichununu poe kepenyo fa diego sipe so siagada so angulie mu Paul zapugino Timothy kepenyo fa sigilie so angulie tejengu kilie Timothy popo Greek mie mu pojo Juda mie sala Paul mu Sila onye meji gizunu Juda mie ko pole pe shota mu pole pe sho sada legivi po exception moda legivi kimi chesu ha pada sala Paul Timothy zedi le thoche gizunu japuche gizunu Timothy bu pozrewa Timothy was circumcised so that the Jews would accept him culturally mu Timothy zo shi sunu poe madamo pa pole se mo so gezu liro hamhodze Jerusalem council no chapter care pengunu Juda ke momi ko jere mori vi gezu suhap pichukwe pepi kemesawa Gentiles were not required to be circumcised Acts chapter 15 Jerusalem council su pepi kemesawa mu gori su sibazo dei Timothy zo shiri japu kechnu mebu pole pe shoda mo mebu po exception to kazala po diliki vi zagavonu ha porise chakhatsa so mu kecha poe pokele su hasidi poe pojerewa Timothy was willing to be circumcised so that the gospel would move forward salanu ugo hanu lesligivi lesson poliro communicating the gospel sometimes requires respecting and following existing norms hokipo diligivi japula mekelhu jo hu mu cheze mo sodaya hawha leshike Timothy chmori
这比如某一个这不会吃是，我不给留里咯，也不给吃喏，啊，好好喏，也不给吃喏，啊，可以里多里咯，给里面可以里多里咯，也不给吃喏，啊，吃可是哩，啊，吃给没也是哩个，吃不罢了，啊，我吃多一点不会 ，voluntarily 不会 ，he went through circumcision。mo poe su chiga sunu poe pojere wa idi poe polmusila unie zedi reve ra puchavo po result ki dibuga what was the result verse pengunungu ke liye ke hugo ke pele nu metisa ko liye jiu ti son he themi kra ka chali the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers timothy dia zechiga sa honu teja mukile so acha ar kraba hego tichike krava gadagi ywm no outreach vogaza tekrase class zeya mo tekrase outreach voya mo outreach vogaza moza mi bo azemi bo hego zemi bo class pembe bo potsta pese pe chas sebadi vor hego ze ke kroba deri ugo vodio ga ba tetsu su hanuli ro culturally sensitive mo shoda se poe potha pese chas segaba su ha ugo la chakhatsa da ligi japunu chakhatsa da ligi ke la mona tetsu vodio ga ba su hali ro very close segaza tetsu bogazala rna bogazala poe pothabewa kres seri pothabega waswa graba mo kepele la mo japu ke chala hokibo kres mo shogazunu kresri pothejaga basuha leshike what compromises can we make to be more culturally sensitive to others whom we are trying to reach out to how leshike hamozuri ugo pastor magazine orize karchaba po potigro bovodi utopia nu afarte migo to nu japucha mupoe aki teje bopugaja afarte migo liro miebo nyabo sebadi uni seho idi pushiliro ke krimiro su chibi utsuwaya shi su kabi utsuwaya shi sla it's if you compliment someone that person gives you his or her attire or cloth nde muzlano culturally sensitive cities ko lady music art secretary so ko petelle mo so da ga so hanguli so sie mission le thoche ga no culture ke kinovodi mori themi pur hi kri ga je di mission ha thoche ga no u chau kri ke themo so ga ja sikejeri badaya u chau kri la nori mela chakha chwa ya ga ja sikejeri pu so sie u dodje zo shei teche ko bono menyo saso ko mo so ga da so she tenutefu gerchga zonuri culturally sensitive mo shoga chi ge baya la mi ke zo konuri we khesa mo shoga chi ge ba culture ko bonuli ro thesa ki ge jeri menyo mo shoya homiyo chi di thesa ke zo le ya di pichmie ke ge za hichumie ke ge za honyo ho address ge jeri culturally sensitive mo shoga chi ge baya muchi do ke pu ga ba honuli ro okibo diliki vi japula mikilu jo hu mo cheze so mo shoda mo sala no mo kepenyofa japu ke chunuri how can we be more culturally sensitive towards others in our witness how hari lek sashike ma honu kres mo shome ma honu merely lek kosidi we japu chu mo sho small ga baliro timothy mi hedi wori chasu ha vasake teje sengu ke liye verse sorunu ke ker hagi the Macedonian call Macedonian call how hamohosodo chapter suru verse suru mukera kepenyofe Paul musila unie chatavosa verse suru nunukera draw nu Paul zim hokengu mo po zim hokengu haunu poe kepenyofe popun Macedonia no vanu kata ke kesu hanguli Paul and Silas Paul's vision in Troas, the Macedonian call. Vakinye unyebu unyechak unyevodio ka baso ha terhida je idi kemna sarfu we unyechakha chata. Chapter care suru verse suru unyer vevo gajunu kemna sarfu we ugobu diopi Asia no pum magatala dio Phrygia mu Galatia no voda isi. Kema sarfu tho unye vodio ka ba thetsu hanu
unye khawa idi unye bu ke kricha vagada theje su hangulie so siri verse 10 nu ugo bitunia nu lekacha sie lesie deri jisu ro fuwe ugo bu sunu lemada vakenie ugo hragaba vodio gaba sunu kepenyo fe chakhatsagowa mo ugo journey ugo review redirect sabie ke krita vagasha su hangulie mo ke ni no ke mesara fuwe jisu ro fuwe isi sala har boba hanu vodio idi har boba deri su ha ro fu chathau me jidi redirect sabie these ke kri bono khala gasha su hangulie sala unye chapter surunu unye verse surunu unye asia no vodio ba deri frigiamu galatianu vada sala asia no vodio ga ba thetsu sunu vo japutsle modeme idi ke cholivi deri ugo phakacho ko ke thefunu hasie chapter se sie thejeu mula vodio verse ponunu keresie pole how tiu no volia modazo series sie po efesas no lavodi mis chagawa vajogawa hawa hanu japutsla ke le so hari mula le bitunya nuri ugo verse 10 no bitunya nuri votsole unye chakhatsowa deri pole kenyo lavodi por vech lavodi bitunya nuri japutsla ke le so hangulie truanu volie sidi truanu legechegi kepenyo ve zim hopo ginu por chata verse tefunu mi poe vodi macedonia no vodi hego crazy idi pozim hono por chata verse tefunu Paul zim hoginu macedonia no mi poe po ki bidisie macedonia no vodi hego crazy igita poe pozim hono muda sla unye chata di vada vodio ga chakini khawa mu pozim hoginu chabo krasha hanu kidi bo silivega in witnessing the Holy Spirit guides us to the right places but also guides us away from the wrong places how hari leseke japu ke chunu ke masara fuwe potu chaunu ucha thasya mu hokibo potu ke mo chagunuri ucha khawaya musala chakhagawa suhanuri potheja ka ba so hari leseke there is blessing in closed doors sometimes japu ke chunu moreu kelhunuri we chapo khashwaro ke penyo figi jagaja ke penyo figi panya paragaja sigi chiri chadaya idi question sigi chiri chadaya deri ke penyo fa chakha gasunuri po purpose po baya mo suji di po chakke kribo khlasaya how ha lady ugo tefuli ke Salano, capenyo femme do che fagazono. Pue ubuki dibo, chnabashi suri sili morsho, mu pue ubuki dibo, terhianabashi suri, we sidi terhile morsho we. Mi popukazasala, God is not like a train. He is able to run on more than one track, you see. God is able to run in more than just one track. And so, don't think that God is like a train. Mu potika kraza vi mu shogaza su hase ugo ke dagaza sadaya deri hoki boro vi mu vi kogaza su hari sedi ke penye fe utsuya how putu how ke kr idi we su ke dawaya de hoki bo vi gazo bo mu skill vi ko gazo bori se ucha thasiya gaza su ilesheke salano japu ke chunu ke mesara fu we putu gaza chau nuri ucha thasiya mu putu ke mo nuri ucha khawaya how hari ilesheke Tejengu gilie ke sesiuli ro verse kerpo nunu kerpengu the conversion of Lydia tenu ke digile verse po kerpo nunu kerpengu pole Philippi ke tetsu bono vo cholie sidi tetsu hau no vo cholie se poe pose go sidi rke zke sabat nie Kershoti sojanye pue zikevodi pue japuchba musunu pue vodi Lydia mu tenimi grobo zeke selia verse kere die hakingu kile sabat nye karusi pradi kere keki ke chatsia ke tetsu nu vo mu hi ko sunu badi tenimi grobo vor
kinh ngũ cái bao gồm gì kerch sự kỹ bộ ra Lydia cái bên nhau phải show cái giá phật bộ hi có dear na ba poe Thyatira na diu nu vor mu fe Marie fe hiche ya cái giá số hấp pusha he hiche cái giá businessman phật bộ cái giá số hàng nguli mu poe sabat jan he pole pose ko zidi hafki japucha hafat jesi ke liye Lydia have ke penyofa or sure ga zafa she was a religious woman pozali ro Greek zade Lydia ga zali ro Greek za diri poe ke penyofa sure ya sila poe Greek nuno Judaism Judamism sunu vo ga bori levi Podzepu gaza poe Paul dear nesmo ponu kribie kapenya fatsasa isi she opened her heart as Paul spoke ponu krigasa suha sili mo poe ponu ke dikili kapenya fa pelegili poe Paul pugasa ha ko ha dia zecha gan sesna gaza sunu phirli Sefer po kinugo zulufele kata po heko ke bisie isi sidi Paul mo pozego bu pozego zidi po kinuvoda po ke penyo fasilie po no ke dilie zulufele di si sanadi ke penyo fa die si sanadi Jesus Christa je si sanadi po Paul mo pozego ke keta uko pe soso di po ke keta so hangulie te je hono we ki di bo siliviga le liviga ha ke krabazo de cha poliro mere religiosity does not save a person. Kanana segabar bie mi po kelalia mo. Ugo ham hozu tejeguri lela sepi. Makachu go lesu sedenu jiga zo muhasia zo shiri. Kanana segazo mi krobo ki japu chega zo musugo unu ki digile zengulie. Pentecost jan hizo shiri. Kanana segazo judami ke kravori Jerusalem nu rashotsuba musunu Ugue che penyo facile Christa che pelle no parli Magacho go senu zo shiri Solomon porch ya ga tetsun ponu temple nu juda mi ke kravodi roshotsoba musunuri ugue unu ke dilidi Jesus Christa le biu vietsli ugo magacho go tetanu dejisigile utopian eunuch uzo shiri Isaiah lesu prova sili mode Sa che penno fadi poe che non la baso deri Gesù Christa che pelle no parli mo gazo sumhi gazo pori kro hilapia popuno Gesù silie mo hanu te je hanu Lydia very influential businesswoman a very religious woman she heard Paul and she opened her heart to the saving knowledge of Christ hanu sikiles la che non sigaba rebietimo mo kenan nagabalar biu ukelaliamo deri Jisu pelle ke liye Jisu Christa praglie pelle ke liye suhaginu we kala ke liye mulia mozla uto ukel huri leka sala sike mo japu ke chnuri hawhari le sike kenan segabala no we tigi vole ke to mori Jisu Christa ginu kala ke liye mulia kata suha assurance bamo deri Jisu pelle ke liye unu krapie Jisu ke liye so haginur pisowe so siete zeuno verse kersuru me fete tagi moslio Paul musila onye ki diegacha Paul and Silas in prison kidi bo chedega verse kersuru hagi Paul musila onye ugoe Paul musila ugo group we ke zedi ka chacho dodi rosoki no voje mota me fubo ugo simejida supoga hava verse mi die mi fubo temu rofa zeya ga jepo fubo zeke selie mu po temula raka ke kra krapie unipumie celia isi hafali ro temuya ga jap mi fobote mu hafali ro Paul mu pozego simet zidi ugo ke ye chega za su chuda
verse ke theninu hafe temya go hai ke penyo fa ye thomie ugo chathabi ugo bunu kela ke liu nu vashe ke tola temya go hapu bade idi hafe peshes popu ga basu ha ke thozo deri hafe ugo ke ye chdi zakini ke se ugo sieme zidi ugo ke ye chalala ugo ke ye chalala bada mu ugo ke ye chige no pole ki di bola punni mo daga liro hafe punu mejri ugo ke ye chba mo te ugo message su do di japo ke chno ugo ke ye chba ga ta so hanguda mu sunu pole teje nu ke liye verse ke the thanu Paul ke hu pigetala ripradi rofu ki hafa ke vga dio hafa sega dio rofu ke shoki Paul e puga a Jesus Christa zase mbu po ginu partanu yawe isi si che bavado sunu su taparda rofu ke sho hafa ke vga dio rofu su ha taparda motha te migo uni moda ke gila mun hafa te mu ga junu pom hakrang mu le ga jala mu hakra su ha selavori microbo 只是呀，木苏国哎，是呀，为侬乌没 view 这个的，说了侬乌尼么的，乌尼么的，保姆西拉乌尼特别给接触啊 ，verse 没法写，没法给你哈，给么好事了，乌尼 verse 这个哇，所以不是，么是写乌尼 verse 别，乌尼不给接触个哇 ，verse 没法并木，没法，die 没法并木说哈，是这样子的。 Sigaba dono Paul Musilae unie kidi bochadaga kemejegaba dono zoshiri unie vas segaba dono zoshiri so puki zatia zoshiri mehi mejeba meche so dono zoshiri unie sali chbagata so hamuli kisotilio Paul Musila unie get chacha prayer mu Chilibie, uke penyo fa cheba, siro ke diego unie fe renaba, isi. Ke die che ke meje ke ba don shi unie ke penyo fa cheba da, ke penyo fa thesiba da, mo ke krimi go shi unie japu su ha renadi, uko niba. Hanum ha bole legi views, no matter what our circumstances are, we should praise God. Potike hu bonori we ke penyo fa sesili mo shoke tsa anguli mo ke krimuri japu ka chno o ga haki hazo chwe japu chiga jala persecution mi upet chiga ja chiga ja je ke se amo syria mo deri japu ka chno mo u kel hunu ke meje ga ja ti je ke se ga zo ko nuri we ke penyo fa se ga chno sunu japu ke ja chele ga zo anguli salanu teje pothelauze ke kheba verse me fet hefa nu hidigi mohosaliro ke dieki ke feu ponu ke digile teje so anguli the conversion of the jailer ke digi ke feu ponu ke digile Paul Musila onye chali chba teje mohosro ki ke shike zo bovoda earthquake bovoda mo ke dieki ki khago pette khbara मुख्य बारगदा की जेदी सुनु केदी की फेगबा छपाही मेगो मु केदी की के फेवे सुको हंगमुशदी पोए पोथो पोदुखरी वादोदा केगला मुन पो केले उलिरो तेमिया को ता फ्रेदा मेचेदे मु तादारोस आ थेजा के शो सेक्राबी अथवा चवदे मु आस आसेजा के शो सेंगु मेचेदे के जसु हा लेवोडा मेचे इदि पोए पोथो पोदुखरी वादो सिरा मोथा पोले पो खाली verse me fe thinye me fete tha deri Paul shepor hechdi non thyo peche heje he go pette haki bazo isida mota kedi ki ke fewe pon moda Paul Musila go kepelle mo ungo ma to su go ha pette poe witness che ga ngu ka no u go moda sidi poe mi chalidi pek krukrudi zu Paul Musila onim hojuno jada isi he knelt before Paul and Silas. So siya poe unye je chazu prali di siya kajanye a kella ke liye muli ke tola ke di bot so moshoga. Sirs, what must I do to be saved? Temi hawe witness ke su hai Paul Musila unye ke pelle. So siya ke meria chagata experience hanu poe punur dilie.
poe poke pele ki de boi thatchashi ke zo suhangu sha mu pol mu sila onie ke pele ki de bori koshi jashi mu vishi mu ke thoshi suhangu sha musla poe sununu punu ki dile ha po lesle ki vi thelaunu lesnu liro others may seek God because of our example of faith ke krimi poe u ke pele thakela ke penyo fe penyo volivi we u ke pele semenyo segasa sepetsa segasa mu ke pele u tep sedi sel lu ka shaunu we japu chmo zo shiri mie u ngudi u ke pele u ngudi mie nu ke diligivi su hari bawe sala we japu chega zunu hokibo ti dinunu japu chmo sho ga tinia deri poti gar kratsa mie u kel huma hodi Christa siligivi so hari bawe through our example of faith others can come to Christ teje ho hase pothela chwado David Livingstone Africanu missionary chagavogi ni ko mike kari poje siba meche poe meye separda mo England nuri mu American nuri poje themi go si seda mo poe keria tochdi African vodi missionary ma toch mo mike kari ke penyo facile solano konyobo newspaper company poe me pocket sebie David Livingstone kisa obunu England nu ervezo Africanu David Livingstone japut sagaba thetsunu volie sidi themi hawa zaliro Henry Stanley isi poliro journalist me bosi mu poe David Livingstone zeke segeli ne poki pugaza I am a journalist I am the biggest swaggering atheist on the face of the earth don't try to convert me isi ke penyo fa poba ga zo so pele amo no acha ke dige do dozo heji ke za se po warn chasa deri newspaper company where David Livingstone ze cover che ga dola po ze thu che ga dola journalist hawa ke chesha sidi temi hawa hai David Livingstone si meji di po ze go record chaba motha teje sigile tekra die sie Henry Stanley hawa ponuki dilie kunyibo kutubie ke petem fam hozunu mo David Livingstone hozunu poke chatsri di Jesus Christ ali bi povi chlichi tekra die donu mo poe poto popo ga I'm the biggest swaggering atheist on the face of the earth don't try to convert me in 4 months he watched David Livingstone's life and he gave his life to Jesus mo ukini thoboliro Henry Stanley gets a hawaliro. He was the one who wrote David Livingstone's biography. David Livingstone biography may segaza less da volume kinyavaya. Mo the author is this so-called atheist Henry Stanley. Ke krimi poe u ke pele thakela ke penyofa penyovoli viwe. Che do cha ko hale ka sala sike. God works even through conflict and disagreements. Ke penyofa kenusi regata tigori se machasya chakiniu communicating the gospel sometimes requires respecting others norms hoki bodili gi vija pula mekel hu jo hu muche ze mosataya chaseu in witnessing the spirit guides us to the right places but also guides us away from the wrong places japu ke chunu ke mesar fu we putu ga chhaunu chathasya mu putu ke mo chakunu bu chakhawaria chadiu mere religiosity does not save a person. No matter what our circumstances, we should praise God. Others may seek God because of our example of faith.
不地给后本位，给本要分七八个哩，给这里这里哭谁，他那呢给这里吃里头，这里哭谁，你就数吃里去，不等我里头，给这写他里的给里。Christa nie Jezusie baro, Jesus zase silje Jego gehura potori, o zadanie nie Jezus, celicie. Jesus jest uzor, nie Jesus rulicie, Jesus gige szaceso, Satan se gige tioki, Jego Kezidi keto diarnes de mo kezidi thela chagatam hoja keze petteri diurna ke limhedi u kha ke salape ke penyafa chsuke mo rna ke le honu ha honu nipue ner chsali ro su chjeseli ke tola nori mo ari u kha ke salape nipu chike keze me chake chasli ke que crê que mesa ni pu Jehovah hego nse mun thezia we ji do ke shoti honu terino no tela ga cho no he cross di he bunu ke shonu ke ko tholie mu ke krimori indie ke pu kar nu zu shri no her chaka sa ka sha pelet tuwe hego sala jie ba do honu tiola ba ga ta mo za he kha ke sala pie nse se ya ke nu mi er bizo ga mo che ze ke le mi die ze che ke le me the mi chne we sala ni pu he ndi si ke lim he di kenusire kata tikunori ni pu noem hachse ya ga je bu su hari sije okibo delegivi japula mikil hu jo ru muche jesmo so da ya ga je christmo so da ya ga je konori hebu christlegivi mo pu ncha thau me jislegivi he ko khosje japu ga chno ke mesar fu we okibo o tu ga junu o cha thase ya okibo o cha khari wa ya he bo ya ha hari sikho krikile so hatsje Canon sega barbie he kalalia moga zo hari pusha he bu canon ga zo bi se he jo tsata he je de ni pu Jesu Christa lipi he vie chegele zidi po dori legele po ke pu go cheze legi vi tem ye chuje
poti ke hu ponori hebu nche si ba le givi mo chigino ke liri ke lim hedi poti petten hebu no nchen thezi ba le givi no he cross chi mo tyo pa ga zono mo japu chega zono ke krimi bu he ke pelle lanu Yesu Christa si le givi so he puri ledi thu menyo ko se le givi mo he ke pelle so ha se di se di lu se le givi he mi popu ga cross chi Jehovah bu japie nie chlie mo nie ze bali chi Jehovah bu pozie pie nie va pe zilie mo nie krie ningu mejikili utsuche Jehovah bu pokini zie pie nie moholie mo ne pie nie tsikili utsuche Balalidi ke pesi ke tipo seledo poti se pechawal ho kerio liro tenugo vorgaja Saturday September 14 he bathe thanunu se dedi jumble sale mo chicken roast badyoga ba so ha se ke pesi sia sala chprogo ki huburi han he poti lebadi vor ke khoisa mo ke pe cross chi Saturday he September 14 he ke bathe thanunu se dedi jumble sale badyoga ke nioli ro vorgaja Sunday here September jakar pengun here family Sunday ba do sala ni ke cruzeri vor ke sekar shono ke pe cross ji mohanie reverend jabu poti se so seoli ro September jam fe po Saturday han here tichi he tha hoga da go mu go dono ke ba go chu progozedi fellowship ba do 80+ fellowship bu ki se ba ker gi ba do mu go voli ro go ze poti ke joyo bo ke ko tholie kerkra chari chlie mu ke che ke kre se ke le swa chodos la sui le badi ukrnyo go 80+ ke dab ko bu vor ke pe kro presaje so siu September jam fe ke nin he ke pe si ke jam hedi senior citizen Sunday bado mu hawari le badi mi krnyo go senior citizen se gada go pe teri vor ke pe crosaje han here reverend zakibin pe si vor poti se so Sunday thelauli ro janyo ko tho bado mu han he japu ti goli ro Pierre Hill BOC Potter Lane River jano ko thogo sesudo mo chaheli ro science college jano ko thogo ke sesudo sala poti hagwari lebadi ke chai chabadi ke zefor ke pe ko presije ni ko pete pezi ho